Maayong adlaw mga Kayasanyan Freedom Board, ako na sarang inyong makaduyog karon para basahon ang usa ka confession. My Cinderella is now happy with her prince. Just call me Prince, sa kulon nagdako. I have a squad og lalaki mi tanan. Pasulod na ko sa university ato og na ako'y nakadungan nga babae. And yes, I was struck by her beauty. So feminine and simple gid siya. Matud pas uban a love at first. Nagkagamo siya sa iyang gidala nga mga libro ug folders, so I handed her help. Layo pagyod ang ilahang classroom unya nagkagamo siya. And habang naglakaw ming duha, hilom rami. Unya pag-abot sa room nag-thank you siya with smile, then smile rasab ko. That's the first time nga nakita nako siya. Acquaintance party that time and nag-uban mi sa akong squad unya kaning si Larry nga usa sa akong ka-squad na ay kidala nga babae. Iyang gipaila-ila sa amua and to my surprise, she's the one nga akong gitabangan days before the party. She first smiled at all of us and the time nga nakita ako niya, she was surprised and said hi to me. And I responded hello. Prince, this is Claire. And Claire, he is Prince. We had our first handshake. After sa pag-ila-ila ng lingkod mi tapad, then storya ginagmay. Palang kaayo ni iyang mga jumega kay giapa siya kay mag-photo booth sila pero okay ra. After ana, nagsigi na mig uban-uban. I helped her with her studies and she did same to me. Iyang mga amiga, si Claire, akong squad, mo'y akong kauban mag-movie trip, food trip, road trip, basta tanan na lang nga naay trip. Teenage trips. Nagkasuod na lang ang squad ni Claire ug ang akong squad. Samtang nagkadugay, I have feelings for Claire. Pero wa pa na ako gi-confess kay wa pa pud ko kay bao kung same sad iyang feelings towards me. College prom na guys, sagol that time among prom. As in tanan courses. Maglibog kas mga nawong. And by the way, third year na mi. Marin di ay ko unya si Claire kay sa HRM. Kaon-kaon sa tog walay inom-inom kay bawal man. Then mao sayaw-sayaw na after and choose your partner na daw. Naay free roses sa may table para ihatag sa imong partner kung ganahan ka mosayaw with her or him. Mikuha akong tulo kay gamay na lang baya sabto ang nabilin, mga 4 ka boxes na lang. Nangita ko sa HRM na mga table and I was starstruck. I saw her wearing a lavender gown. Pinatube siya og style. And yes, I am running out of words how to describe how beautiful she was. Naghinay-hinay kog adto paingon niya with a shy smile. Niingon kong, "Hi Claire," and she responded, "Oh, hello Prince, nag-unsa ka diri." Nakatitig ragid ko niya, as in. Dugay ko ka-respond kay wow. Grabe gid kaayo siya kagwapa. Pero, she was laughing in a tone voice while nag-wave siya in front nako naman di ay. Akong gihatag ang roses and na-shock siya. "Really?" she asked, and then I answered yes. While we were dancing, I can't keep my eyes out of her. She is so beautiful. Muramig si Cinderella o ang prinsipe. Fact, Cinderella is our favorite princess. Almost all of the crowd was looking at us, and it was one of the nights I've been treasuring since then. 4th year college, last year of school. Nagkaanam og galawom ang akong gibati para kay Claire. And yes, I was in love with Claire. Buang pod niyang akong mga amigo kay giingon sad ni Claire. Unya abi niyag joke rato so wala ra pod niya. Murarag normal ang tanan. Mao gihapon ang among routine. Teenage life. Before me ni graduate mga January,
ngadto mig Boracay with the boy and girl squad. All was well, ligo, kaon, tagay, chika, kanta with guitar. Na atoy time ako'y nag-guitar, can't help falling in love by title ana basta mauna akong gigitar. Ni kanta bitaw na Claire and I am in love with her angelic voice. Unya ang akong mga amigo nagsigi nagpanungog. May bayag wala ako nasuko, gikilig baya ko. Gabi ana, we were playing the typical teenage wall-wall game. The one and only spin the bottle. Mausugod ng duha. Iyang i-ask kung truth or dare ba. Fast forward, it's Claire's turn. Unya ako, iyang gi-ask kung truth or dare ba akong pilion. I said truth. But before siya mag-say sa iyang i-ask about nako, I immediately asked her, Claire, I know that I've never been this so in love with somebody, but I only felt this ever since nga naila ka. Even it will take you time to answer me, but Claire, can you be my girlfriend? Unya ang mga buang, nagsigi nagsyagit, gabi irabang dako. She said, I know you are a good man, Prince. I feel the same too. So yes, I am now your lady. Nagtindog kog dali-dali og ako siyang gigakos pag-ayo. And sila sige nag-ayi. And finally, I got her. Fast forward, graduate na mi. Naa naming mga plano og all was great sa kamot sa Ginoo. Nagpamisa akong family og iyahang family. Thanksgiving Mass nga nakagraduate na mi. Fast forward, nagplan na mi sa among wedding. Unya among dream home is under construction na. Things are good and all. Duty na nako, so malayo na pud ko sa akong Claire. Honey, among call sign by the way. We bid our goodbyes and kisses kay sa Manila ako musakay. Unya pila ka bulan, I have never been this so uncomfortable and nervous in my whole job, except sa training. I feel unease ag dili na kaayo mo reply si Claire sa akong mga text. Unya ko mutawag ni iya dayong i-down kay mura siyag pissed off. Basig busy lang siya or ganahan lang siyag alone time. Naka-realize kong I gave time and space naman. Fast forward, ni uli na ko Cebu mga besh. Excited na kaayo ko nga makakita sa akong family, friends ug beautiful fiancé. May-text akong mommy the day before na akong kaon ng flowers para kay Claire sa restaurant nilang Jason, ka-squad na ko. Miadto ko diretso para muadto dayon ko ilahang Claire. While gahinay-hinay kog lakaw, I found Greg with a girl. Nakaingon kog wow, OMG, naa na di ay siya girlfriend. But the girl seems so very familiar to me. Pero wala rako. Well, akong gi-open na ang door, glass manggod so makita gyud kung kinsay naa sa sulod. I saw Greg kissed my Claire's hands. And you know what's even worse? She is so happy with Greg. And Greg stood up with a guilty, shitty face. Midungol siya na ako, unya ako yung gikontrol nga di ko makahimog skandalo. Kusog akong tingog while miingon kog, layas Greg. Migawa si Greg sa restaurant. And then, nagsagol ang kasakit, sadness, sug kasuko nga as in dili madawdaw. Claire was about to approach me but mihawa dayon ko. Kahilak-hilak si Claire while chasing me pero nagsakay nako og taxi. Naa ang mama ni Jason didto, unya pagkaybaw sa akong squad, miadto akong squad sa amua except ni Greg. Ingon ko while naghilak, Giles, wala gid mo'y alamag about nila. Unya ingon si Larry, maudi ayong KG kaayos Greg kung hagdo natong laag, ug basta daghan pa sila giingon o giistoryahan namo sa akong mga brand. Pagkaugma na ay nag-doorbell. Ako'y nag-abri sa pultahan. Then it was Claire. Gwapa gihapon kaayo siya kahit haggard sa sige nilak.
Iya kong gihag og pagmaayo pero ako siyang gitukmo tungod sa kalagot. Ingon ko, unya asa naman ang singsing. Wala siya katingog. Naghila ko ato nga time and we were both crying. Sige siyag sorry ig I love you unya moluhod na gid siya. Mao ako na lang siyang gihag. Ako siyang gipasaylo. Ingon ko niya, may lagdili na ninimo sayangon ning second chance. Gusto ko ikaw akong maasawa. Ang daghan pa ming gipangyaw-yaw ato, so fast forward na ta. Mao na gyud ning nakapaend sa akong kalibutan. Wala na nagpakita sa ako si Claire hasta si Greg. Unya niingon na lang si Sheila nako nga best friend ni Claire, buntis baya si Claire. Si Greg ang amahan. Maong hila kaayo ko ato. Like unsa man akong nabuhat nganong giinani ko ni Claire. Nakipagkita si Larry nako sa park. So, ni-go ra ko. Then niingon siya, sorry prince pero gisugo ra ko para makipagkita siya nimo. Unya nilakaw dayon siya. Then I saw my Claire. My beautiful Claire with her watery eyes. While galakaw siya, paingon nako, I found my tears rolling down to my cheeks. And this moment, tanan nga mga memories kay nag-flashback. This moment took me to when I want to dance with her during the prom. She was wearing a lavender maternity dress. She is still my beautiful Claire. Hi Prince, ingon siya. Wala na ko mastorya pa pero ako na siyang gihug. I can't help it because I miss her. Nagsorry siya pero ulahin na ang tanan. She was 6 months preggy but still beautiful. And yes, I love her so much still. Wala kayo ko mistorya kay kabaw kong na ako'y pagkulang sa iyang presence. Pero mali gihapon iyang gibuhat and kay baw siya dana. Nagbasol siya si iyang gibuhat. Ana siyang naamanggod si Greg permanente sa akong kiliran. Siya'y nagpuna sa mga kuwang nga dapat ikay nagbuhat ana. I just want your presence but Greg never failed himself to fill the holes. Ingon siya nako. Pero mali gihapon siya kay ni cheat siya. Yes, sakit kaayo. Super kasakit. Dili madawdawg anesthesia and for the last time I kissed her. She said, I missed you and you'll forever be my love. And my tears rolled again while saying the words, I missed you and I love you too. Kilabay ang mga bulan while I refrained from the pain. I received an invitation from Claire and Greg's wedding. And I thought nga naka-move on ako. Sa sobre na ay nakasuwat, my love, please come, Claire. Nakaingon ko, for what? To regain the pain? At tons of pain? Minghilak na sad ko. Sa kasal, ako yung gipabaga ang akong namong. While mipaso si Greg, nakakita siya na ako. Miuna kong smile and he understood that I forgave him. And while ako sig hinuwat sa bride, and woo, when the moment I saw Claire, yes, she was so beautiful. Beautiful, beautiful, beautiful. My eyes was watery. I imagined myself that I was the groom and I was the one waiting in front of the altar for my soon-to-be lawfully wife. But no, woke up Prince. I am so sorry, but it is crack. Maghilom na lang ko og mag-behave na lang kay kapoy na. Tanaw na lang sa wedding kay wa naman sad ko'y mahimo. Pag-ingon sa pari, you may now kiss the bride, migawas kog church, unya miadto kog CR. Paghubo na ako sa akong shades, nagswalin akong mga mata. Wa na ako mi-attain sa kaon, kay too much na, the wed is enough. Gipangita ako ni Claire pero wala na, milakaw na ko. She even tried to chase me but she can't cause I'm driving and her gown is too heavy.
Years passed by, wala pagihapon ko'y love life. Nawad-an ko gana. 8 years ang giusik ni Claire. Wala na, nahitabo na. Nagtampay ko sa usa ka restaurant dinhi sa Palawan. Then pagawas na ako kay sa atbang kay Porkman, so miadto ko para mag-wifi pod. Then yes, I saw Claire and her beautiful daughter. Muragid siyag si Claire. So sad I can call her na mine. Our eyes connected and she smiled. But I can't hug her na. Sorry, Prince. Dili na pwede. Dili na nimo siya pwede makiss. Miduol ko sa iya, din ang iyang anak ni Ana nga, "Who is he, mommy?" Mismile ra ko nila, og ako ang ni-respond nga I am her friend. I asked her child, "What is your name, sweetheart?" She responded, "Chloe," and nitindog ko. I found her beautiful mom who was looking at me the whole time. And then nanuroy mi kaming Claire og si Chloe as friends. Nanuroy ming Claire as friends. And kung makakita lang gyud ka namo, makaingon gyud ka nga mura mig usa ka pamilya. A happy family. Ang akong gipalitan si Chloe og teddy bear. We bid our goodbyes and for the very last time, Claire said with a beautiful, shy smile, "I still love you." And I responded, "You will always be my love, Claire." Katong time nga nakita mi og balik ni Claire og sa iyahang anak kay gahapon ra nahitabo. And that moment, all memories kay nag-flashback. Nag-recover pagihapon ko sa sakit sa kagahapon. To Claire, still and you'll always be my forever beautiful girl and my forever love. Prince, Visitor, USCC. Og mao kana ang atong confession karong adlaw mga Cayuseñan Freedom Board. Salamat sa pagpaminaw.